جاركي سلاولو بن تماشاوان امبريز بولتانا دمجمير شش يا طيبة بروجافاي كردستان سوريا دس بيدكا وافجي سرنوچين وينا بريارة إيرو شاندك انجمنا نجتمانية كرد لسوريا لقل برپرسيارين وزارة دربية أمريكا بالجبة أمريكا وتركيا لسر دست بكرنا قناغا يكيج و آفا كرنا نافشايا آرام لروجالات هجم فراتي ريكفتن حالاتي ألمانيا پشتوانيا خواه جبو آفا كرنا نافشايا آرام نشان داو بگرنگ پسنکر چکدارین پیاده درشکر کرنا زاروکن کرده بردوامه و گروپین چکدار ده پروسه رواندنا ولاتین عفرینه ده بردوامه جارا کدن دنباش ایرو لباجار قامشلوی روش آوای کردستانی به بجداریا سروک انجمن اجتماعی کرد لسوریه سعود المله و اندامین دسته سروکاتی امیداریا گشتیا انکسی جویای و هنجوین جی بردوامه لگوری آگاهین آرکه کود جوینه ده و پیشهاتین سوریه و نافچه آرام و لب و تفگرا دیپلماسیا انجمن لیدر و اروها دست پیشخرین نیزگبونا انجمن و پیاده جی ده ورنگنگ شکرن بريارة شاندك جا كوميتايا بيوانديين دربيا انجمنا اجتماعية كرد لسوريا لواشنطن بوزارتها دربيا أمريكا رب جبا جي درك تايبت جار كرا راغهان كو شاندا بيوانديين دربيا انكسي بسروكاتيا سروكي كوميتاي كاميران حاجو دوست به جهوليري بري خدانه واشنطن پایتخت أمريكا اروها جي دري گوت كو شاندا انكسي و ايرو ببرپرسنا وزارتها دربيا أمريكا را درباري داوين پیشاتين روشا سوريا نافچه آرام لروش آوای کردستانی بجوه هر دو وزیرین ترکیه و امریکا دو روزا چهارشنبه پیوندیه که تلفنی انجام دان تیده گهشتن ریکفتنه که درباری دست پیکرنا قوناغا یکم جه پلانا هریم آرام لروش آوای کردستانی او یک دریا دا خویانیه که جو وزارت بروانیا ترکیه هاته خویا کرن
پرگورین میجارین کو لسر ریکفتنه دوی راپورتی ده. پشتی 2 هفتهیان جی امزاکرنا ڕێکەفتنە هەرێمە ئارام یاکۆ بریارە لە بەشێکێ ژێ ڕۆژئاوایە کوردستانê were damizrandin roja çarşemê her du wezîrên derveyên Tirkiye û Amerîkayê li ser cîbicîkirina qonaxa yekem ji plana wê herêmê ji roja çarşemê ve dest pê bike li hevdû kir. Li gor daxuyaniyekê ji Wezareta Derveya Tirkiye ku Wezîrê Derveyê Tirkiye Xulûsî Akar bi hevşanê xwe yê Emerîkî Mark Esper peywendiyeke telefûnî encam da. Di wê peywendiyê de Akar behsa nerîn û pêşbîniyên xwe derbarê herêma aram û tekezî li ser damizrandina wê di çarçoveya xişteya dem ya ku hatiye destnîşankirin bê ku dem wenda bibe kir. Li gor heman daxuyaniyê ku her du aliyan biryar dan ku li Enqereyê her du şandên leşkerî yên Amerîkî û Tirkî li hevdû bicivin, da ku qonaxa bê ji plana girêdayê ji damizrandina herêma aram li Rojavayê Kurdistanê gotûbêj bikin. Tevî ku her du welat di heftê devaxê de ji sala 2019 gihiştin rêkeftinekê derbarê herêma aram ku yek ji bendên wê avakirina navenda operasyonên hevbeş li Tirkiyê her wiha vekirina korîdorekê ji bo vegera penaberên Sûriyê têra derbasî warên xwe bibin hatiye destnîşankirin. Lê tanha mîkanîzm û çawaniya damizrandina wê û aliyên ku tê de beşdar bibin nexuyane. Ji bilîwiyekê navê wê herêmê hîn nehatiye çespandin û bi navkirina çend navan re wekû herêma Ewleh, Bêçek, Dijefrîn, Aram re derbas bûye. Di vê derbarê de yasana Zehra Ehmed ji malpera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye re ragihand ku di warê yasayî de peyva herêma aram nefermiye û tu pênasîn jêra tune ye ji ber ku di her çar rêkeftinên Cinêvê de yên ku sala 1949 de nehatiye. Her wiha di protokolên pişt re jî yên sala 1977 de nehatiye binavkirin. Bi tenê peyvên herêma pizîşkî, herêma Bêalî, herêma Bêçek hatiye bikaranîn. Navborî serbar kir ku herêma aram ta ku aram bibe divê bi biryareke navnetewî be û bi serpirêştiya pêkhateyên herêmê be. Derbarê vegera penaberên Sûriye Ehmed da zanîn ku bicîkirina wan penaberan di herêmên Kurdî de dê bibe berdewamiyek ji cîbicîkirina guhartina demografiya ku Tirkiye lê herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye û dê armancên xwe lê herêma aram de jî pêk bîne. Li ser ezmûnên berê yên girêdayî bi herêma aram yasana Zehra Ehmed got tu carî ew herêm nebûye aram û bi komkujiyan bi dawî hatiye. Piraniya çavdêr û şopîner li ser wê yekê li hev dikin ku di vê herêma aram dibin serpirêştiya hêzên navdewletî de be. Her wiha rola pêkhateyên herêmê nexasim yên Kurdan tê de berçav waregirtin. Wezîra Berevaniya Almanya dibêje ku welatê wê piştevaniya avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemêfaratê dike. Angret Kramp, Wezîra Berevaniya Almanya Kongrekê Rojnamevanî de li gel Şoreş İsmaîl Wezîrê Wezareta Pêşmergeya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemêfaratê wê bandoreke erênî li ser ewlehiya deverê bi giştî bike. Lewma Almanya piştevaniya avakirina navçeya aram dike. Eroha Wezîra Berevaniya Almanya got jî ku ew ji nêzik ve çavdêriya pêşhate û pêşveçûnên rewşa Sûriyê dike. Enqerê dema lîdarxistina lotkeya sê alî ya bêya Tirkî, Îranî, Rûsî destnîşand dike. Ibrahim Kalin berdevkê fermiyê bi navê serokatiya Tirkiye ragihand her sî serokên welatên gerentor Recep Tayyip Erdogan, serokê Tirkiye û Hesen Rohanî, serokê Îranê û Vladimir Putin, serokê Rûsyê dê di 16 meha bê de li Enqerê lotkeyeke sê alî lîdar bixin. Ji aliyê xwe ve Ajansa Anadolya Tirkî jê li ser zarê Kalin tekez kir ku ew lotkeya sê alî dê li Tirkiye û bi serokatiya Erdogan birêve biçe. Belê temaşevanên hêja li ser dawîn pêşhateyên avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemêfaratên ha jî me mêvandariya Birêz Fêsal Yûsef endamê desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li Sicatê kiriye Birêz Dembaş tu bi xêr hatî. Dema ku behsa wê yekê tê kirin ku hetan ha Amerîka û Tirkiye li ser avakirina navçeya aram li hev nekirine, negeştine ti hevkirinekê niha nûçeya destpêkirina qonaxa yekê ji avakirina navçeya aram hatiye raghandin. چش رو بج به کردی کرد. حتی نه مثلا نفچه آرام تری کفتن سرچی نبود. تشتری کفتن اگون ها چی وی الگور بو هاتی هستن. آمریکا نفچه یک
جو تنسيقي بهالدورة الآلية التركي وباراستنا سينور بدوريات ناف أمريكانا وتركا دوي بيرابن لي مثلا نافشا رام والكوبي وشاوبي چند كيلومتر دريجاي كوراي حتى انها هي تري كفتن سرچي نبويا دبيجن ما دست فكري وقت ده قوتن ويعني چارشنبه دميني مثلا او نافشا واي يقول آلي تركي ومسألة واي دورياتي واي لشكري أسايشتي سر آلي سينوري نابينا تركي وكردستان سوريا ده الجورد بيجنجي يعني آلية نابينا جريس بي وسريكة هني يعني تشتكي زي ده يقولوا بيبا مثلا عم ببيجن والله ريكفتن مثلا سر نافشا آرام وكار هاتيا وتمام تشتكي آلية كهي دبيجة دست بكرنا قناغا يكيج آباكرنا نافشا آرام ويكي تكز دكيان جي ددا خويا كرن كو امريكا وتركيا لسر افاكنا نافشا آرام لهف كرنا يانجي لسر قالك خالان لهف كرنا لحتى انها خالن ويري كفتني اشكرنا بويا نا يعني خالي ري كفتني اشكرنا بونا هي نكرنا يا قول سركري افا قول هام قول بيشاوي نافشاك و سرانسري سينور نهاجي سر هنكي البارچه كيجي و هناك دورياتي خوا دنا مشاندن لي ريكفتن كربن سر نافشا آرام وخالي ويدر نكتنا نعت تشتكي ولو حتى انها تنا باش اف قناغا دسبيكي تاكو تبحث عويتك كو امريكا وتركيا لسر لهف كرنا نريناتا وجدورا قناغ با يانجي وبتشرنجي في قناغي دسبيكي غوري تخميناتا از بيجم هر دا آليجي هر يكي تشتي قوت خوازي يعني تشتي دا خوازي خوازي بآلية دي ربدي مشاندن ترك تخوازن يعني دستي وادريج ببي برنگكي وقود بيجن كوش براورينن تخوازن رنگكي لشكري خود درباسكن هناك جروبي خوي چكداري گوبري بوارا درباسكن آلية دي جي نبر جواندي امريكان آيات وقتكي دا جو او ايرو الوي هرمية حتى ايرو ري بدي تركيا بوي شكلي جو انها جبرولو جي وقتي جو قفن تركاق ها حدكي اردوغان وحكومتها تركي جوتن امي درباس بن زو لشكري خوا شياندن وقوتن يعني وقتي وند بيجن مطرسيني معنا او مطرسين سروي سكنين شاوا سينور بباريزن وبايرجي جنگشب سر قابي باير باش بريز يعني ده همان دما دست بكرنا قناغا يكي جاواكنا نافشا آرام نهاجي دنوچا مدهات وزير بربانية ألمانيا پشتبانية ولاتي خوا جي نافشا آرام تكسب كر وبجرين بسند كر تشاور هي اكيد ما يعني پشتبانية ألمانيا ما وك ملتي كرد هي بري چند ساله وك جمانان اجتماعي كردي ما ديارجي كرداخ يعني خدا يعني ملتي كرد اندروي سوريا دا اگر خلقي سوري پراني برنگه كتينه شاندن جاليه ريجيم يعني جاليه كومن تيروريست اما اموك ملتي كرد جهر ريجيم وش تيروريستا وجهر اوي يعني بيري بري سي صار القام شلو ودي الحسيتشا الجهيل كوباني الجهيدي ما خص باراستنا كناف دولتي هبي ملتي كردها يعني نافشيك آرام وقتي جو هبي وألمانيا كسينا في دولتي بربانية بكن جو ملتي كرد جهي جو ملتي كرد تمام نافشيك آرام بي وبباريزن وريفا برياتي دا چي بكن وچعبديري بكن عم تبينين تشتكي باشا اللي بمينيج آليكي بمسألة كما تاني مسألة أسايشتي وباراستنا برجواندي آليكي تاني بي ودست دريش كرن وكرنجي جو العفريني چي بو عم دبينن عم تمام دبينن ويتشتكي خراب بينن نافشيك آرام بي نافشيك گو چاوا تبلیغ بون تیده چه بدی امپیرن نافچه آرامی گو ملتی ما بی پاراستن چعبدیری یک دولی هر وقتی ما وقت جوانان اجتماعی ابگوتیا بريز بيجانا كي سروك امريكا دونالد ترامب داخواج قالك ولاتن اوروبي كركو هيزن خو بشينن نافخاكا سوريا بتايبتي نافچه غارام اكجوان المانيا فرنسا بريطانيا وهن ولاتن دلي المانيا رازينا بو كو هيزن خو بشینن نافچه آرام جبر چه دوی دمیده آلمانیا پشتوانیا نافچه آرام که اگر هیزن خو نشی نافچه آرام يعني وقتی گود بیجی ام پشتوانیا نافچه آرام نه جارك دیوی لشکری خوب شینی يعني اواگو پیشگرتنای بریارك ناف دولتی بی برنگك مادی بی مسئله وای لشکری هیچ حرب عالمی اولود دوا هناك مسئله وا تایبت مندی هنا وبوا بگریدایا پیشتگرتن نمعناوینا يعني الا دبي لشكري خوبشين دبي دمي جي وقتي جو دبيجن يعني نافشا آرام جبرگو
پشتگرتنا بەرپێدا نەکەیتکەن ئەسخوازم وێ ببێژم حتانها ترکشی ئەو ناوچە ئارامی گۆوەک نەرینا ئەمریکانە و هەڵبەندیە دووەلی نەریناوە ڕەنگەکەیە ئەمریکانە و ئێب هەڤال بەندەوێ تشتێکی دینە ینی ناوچەیە ئارام یاگۆ چاودێریەک دووەلی یاگۆ خزمەتگوزاریش خەلکێ هەرەمرە ببێ یاگۆ دوێ پاراستنا مافێوا بێ یا ترکا حتانها نەولۆ باش ئەگەر وەرن سەر بریتانیا ژی مینا ئەلمانیا بوو ئەو ژی ڕازی نەبوو کۆ هێزن خۆ بشینن ناوچەیە ئارام ئەگەر هەیە ئەو ژی پشتەبانیە خۆش ناوچەیە ئارام رە بدە خویاکردن مینا ئەلمانیا نها مەسەلا سەرانسەر یانی ئیرۆتەی خۆستن سووریا تمام ئارام بێ چارەسەریەک سیاسی پرزگرێکا سووری تمامی رە ببێ گۆرۆژلاتی فەرات و هەرەمەی کوردیژی و ملەتی کورجی تێدە حەق ببێت هەندروێ سووری دە دەستورێک بێدانین ئەف دەولەتەی گۆ ئیرۆت بن ینی ڕێ دەگرێن لە پێشیا گۆ بهتر پرزگرێک بهتر نەبن ینی هەگەر ئەڵمانی بن یان سبا هەڤبەندیەک دووەلی فەرەنسی بن یانژی ئینگلیزی بن تمام بن برنگێکی گۆ تشەڕێدی تێدەچێنە ینی ما ناوچەیە ئارام یاگۆ خەلک بێ بە پاراستن جارێکیش تێرۆلیستە و جارێکی دەولەتەی دەر و دۆرە ئیرۆ ئەم پێرەنە ینی تەمامەن چاودێریە ناودەولەتی و پاراستناوە ژملەتەی کوردراژ بەرگۆ لەبەر چاوێمە ینی ئیرۆ عفرین و هەرتنا دیموگرافی گۆ تێدەچێ بوو کۆچبەرێمەی گۆل دەرەوە کار شغلێوە کارێوە معاناوە تمام چاوا بنگەهک ببێ ئەو کۆچبەرێ ما بەگەرن جێ خۆ بەگەرن مارێ خۆ ئەسخەستکەم ملەتێ کورد نەوە لە کۆچبەرێکیژ عالیە ئدلبە یاژ عالیە حەمایە بێژن وەڵامی بن ناوچەیە ئارام جەزیرە یال کۆبانە یال جەکیری باش برێز ئەمێ وەرن سەر دروستبوونا ناکۆکیە دنابەرە تورکیە و رووسیە دەنها ناکۆکیت نابەرە هەردوو وڵاتاندا چێ بووە دروست بووە حتا چرا دەیەکە ئەف ناکۆکیوێ باندۆرێ لە هەفکێشا ناوچەیە ئارام بکە یان ژی پێش بچونێن ناوچەیە ئارام بکە نابێنا تورکی و رووسیا نا ینی حتا ئەو ناکۆکیە گۆڵ وەکت بێ جار ناراگەاندن جێ دشتەغلی تشتێکی ولۆتنە ینی حتا بەری ئەس بێم لەوێ درێژی ینی ڕوونشتن ترک و رووسی هەفتوورە درونن و نەسقێنن و مەسەرەی چاوە لە خانشێخون یان سەریا رووسیا بفەرمی گەف لە رووسی خوار و گوت ئەگەر لەشکرین وان وەرە ئارمانجکردن ئەوێ بتوندی بەرسێ بدن ینی ئەوەیەکی فەرمی ڕاگەاند وەزارەتە دەربەیە رووسی سەر عەربێ حتانها عسکری ترک کەڕوانە لەشکریە تورکی ئارمانج کرد رووسیا بریا ڕێژیما ئەسەد نانا ینی ئەو تشتێکی نابێ ناکوکیت نابێنا رووسیا و ترکی دەگەهابێ دەرەجەکێک بۆ ینی مەترسینژێ هەبن گۆت ناو خۆ بخۆدا ینی لەفکەتنێک ناوا دەچێ بێت تشتەکەڵۆتنە ئەف گەفخوارن چواتەیەدە ینی ئالیکی دەمانە بەری وا مەسەرەی گۆل ئدلب چێ ببن سۆچی بوون ینی سۆچی دانوستان هەفتوورەکردن پشتی چەندێکی دیسەرێم هێجارەکە دی هەفتوورە درونن بە هەفتوورە دوێژنامێ کۆمیتا دەستوری و گریزا سووری هەفتوورە چارەسەر کرد ینی حتانها نەگایوێ دەرەجێ گۆ ئەم ببێژن جەفکەتن یانژی وەڵا لەگەلک کەشڕەکانی سیاسی دەبێژن هەن عالی هەنە دەبێژنش بەرکۆ ڕێکەوتن ناوەرە ئەمریکا و تورکیا دەچێ بووی دەرباری ناوچەیە ئارام و ئستیشارە رووسیا نەهاتیەکردن رووسیا گەف لە تورکی خوار و ئەف ناکۆکی دروست بووە سەر عەردەی نەولۆیە سەر عەردەی ئەردۆگان معدلێت هەفتیە دەجارێکی شتەغالیە تەلەفۆنێت نابێناوی پۆتیندا هەگەر غێری پەیوەندیە دیبلۆماسی تێکریە دیبلۆماسی دەهۆ بۆ سەواریخی S400 ئانین و هێژی موسەڕە دوێدا حتا مەسەلەی ئدلب وادە ئەم مەسەلەی گۆبووی مەسەلەی پرۆپۆگەندا تشتێک لەسەر عەردەی عسکرەی ترکی گۆلدۆرە حەمای وەک معلوماتی هەی و دبێژنجی ئەو ڕووس تەنسیقی بەهفتوورەتکردن و دانوستان ناوات یعنی تبینە تو باندۆرێ لە هەفکێشا ناوچەیە ئارام ناکە و ئەف یەک نابێ سدەم ji زوو destpêkirina qunagê navçeya aram li rojhilatê çemê xeratî navçeya aram hetenha yanî nerîn nabêna Tirkiye û Amerîka de ya Amerîka dibêje ev metirsînê wa û çawa dibînin em ê bi hevdûre çareser bikin dest pêkirin yanî niha ba dewriya tê leşkerî lê mesela navçeya aram û ferehbûna wê û dirêjayiya wê seranserî wê biryarek navdewletî bê ya nabêna her di dewleta de bê kî wê parastinê bikê kî wê dwir de bê kî leşker حتى أنا باش شنو كو أنا كسي هالويستا وتشي هون شاوا لنافشة آرام دنارن أم نافشة آرام نافشة ده تبع جر ورا آبا أم نافشة كآرام دبينن جوبرا باراستنك ناف دولتي بي ما في ملتي متى دب شعبين قرتن أري رجلاتي فرات أم خد بينن بخلكي سوري تماما تخازن آرام بي
لێ تایبەتی هەرمن کوردی جهێگو ئەم تێدا بێ پاراستن جابدێریەک دووەلی ئەv کۆمیتا دەستوری گۆلسەر کاری خوا پێشگرتنا مافێ ملەتێمە بێت سەرانسەری سووریا پاشەرۆژی گۆتێ ئەو یا گۆگەلە گرنگە ژمەرە ئەم دەنگێ خودگەێنە دەولەتێ مەزن رووسیا ئەمریکا فرانسا بریتانیا ئەڵمانیا دەولەتێک گوهەی ئەم دەنگێ خودگەێن بله gelek spasî ji bo endamê desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Birêz Fêsal Yusuf îrot mêvanê me bû gelek spasî ji bo şirokê. سپاس Devî rêkeftina wan bi rêxistinên navdewletî û netewên yekgirtî re PYD de revandin û leşkerkirina zarokên Kurd de berdewam. Çalakvanên Rojavayê Kurdistanê bi awayekî berfireh nameya bavê zarokekî Kurd jêr 15 salan ji aliyê PYD ve hatiye revandin û leşkerkirin ku têde bavê wî banga serbestberdana kurê xwe ji PYD dike belav kirin û berdewamiya kiryarên PYD û leşkerkirina zarokan bi tundî şermezar kirin. Li gor hin çalakvanan belav kiriye di nameya bavê wî de wisa hatiye. Kurê me Mesûd Ebdilbaqî Meşayix jêr 14 salan e ji dayîkbûyê dehê meha heftan 2015 ye. Di heftê Nîsana îsal 2019 de bi tometa nivîsandin û dijatiya PYD li ser malperên civakî ji aliyê esayişên PYD ve li Qamişlo hate girtin û du rojan zindan kirin. Bavê Mesûd banga xwe de berdewam dike û dibêje piştî ku kurê wî ji zindanê derket roja din bê razîbûna wan werbigire tevlî çekdarên YPG bû û di nav wan de raserî çend xulekê hat. Lêdiyeken bi hinvedana wergirtî de dema gihişte mala xwe biryar da ji ber leşkeriya wan ya neçar bireve û berê xwe bide Herêma Kurdistanê. Lê mexabin qaçaxçiyek ku biryar bû wî derbasî navxaka Herêma Kurdistanê bike alîgirê PYD bû û xayintî lê kir û Mesûd ra destî istixbaratên PYD li bajarokê Rêmêlan kir û tanha di zindanên PYD de ye. Di dawiyê de Ebdilbaqî Meşayix bavê kurê zindankirî dibêje ku kurê wî ji nû ve 14 sal derbas kirine û daxwaza vegerandina kurê xwe ji bo mala wî dike. Di siyê tebaxa sala 2018 de rêxistina Human Rights Watch leşkerkirina zarokan di nav wan de keç bi taybet li kampên derbederan li devberên jêr kontrola wê de di raportekê de belge û tekez kir û got ku PYD bi awayekî metirsîdar û berfireh zarokan dixe xizmeta ejinde û leşkeriya xwe de û divê bi leztirîn dem teva vegerîne malên wan û ji leşkeriyê dûr bixe. Di heman mijarê de di 5 Temmûza 2014 de rêveberiya PYD li Rojavayê Kurdistanê û çekdarên YPG û YPJ yên bi ser ve rêkeftinek li gel rêxistina banga Cinêvê Cinavkol derbarê qedexekirina leşkerkirina zarokên jêr 18 salî û parastina wan di nakokî û şeran de li bajarokê Rêmêlan heman cihê ew zarok lê hatiye girtin di ahengekê de imzekirin û ragihandin ku ew biryar dê ji heman dîroka roja belavkirinê bikeve cihê cêbjêkirinê de û pêwîst e hemî saziyên wan yên leşkerî pabendiyê bi wê biryarê bikin û dê her kesî pabend bi rêkeftinê bi netewên yekgirtî re hatiye encamdan neke were sezadan. Lê PYD û çekdarên wê tu pabendî bi wê rêkeftinê nekirine û tanha bi dehan ciwanên nûhatî û zarokên jêr 18 salî yên Rojavayê Kurdistanê leşkerkirine û hîn di wê yekê de berdewam e. Grupên çekdar, keçeke Kurd û endamekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya revandin û ji bo cihekî nediyar birin. Ji derên xwecehî ji nava Efrînê ragihandin ku duh demijmêr 12 nîvro grupeke çekdar welatiyê bi navê Mihemed Ehmed Xidr ji bajarokê Basûtê revand. Heman jêderan te keskirin ku helmeta revandinê di dema welatiyê navbûrî berê xwe di da karê xwe li bazara bajêr hatibû encamdan. Mihemed Ehmed Xidr endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ye. هروها اندامê Encûmena Xwecehî ya bajarokê Basûtê ye. Ji bilî wê yekê jî jêderên xwecehî eşkere kirin ku di 19 vê mehê de çekdarên polîsên sivîl keça bi navê Zeyneb Ehmed Battal li heman bajarokê Basûtê revandin û heta niha tu agahî li ser her du welatiyên navbûrî tunene. بله تماشاوانên hêja ez ê vegerim ser mesele û babeta girtina zarokan û binçavkirina wan û leşkerkirina wan ji aliyê PYD ve em ê bêhtir vê babetê
گفتوگۆ بکن ملی سەر ڕاوەستن لەگەل میوانێ مەشی ڕۆسفوک شرۆڤەکاری سیاسی نەها ژیب ئەوایەکی ڕاستەڕاستە بلیبوتنێت ببرێز دەم باش ددەما کۆ ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانê نەبەرقەرارە نەجێگیرە نەئارامە پەیەدێ دگرتن بنچافکردن و لەشکەرکردنا زاروکان لە ڕۆژاوای کوردستانê بەردەوامە ئەف سیاسەتا پەیەدێ divê demê de çi şirova jê re têkirin بله بری هر چی سلاو ریج بوا و تماشاوانی آرچی سەرچاوە براستی یک نزانه وشکوی دکه و دست پی بکه تشتکی گلکی رش دیروکا کردات چه ویه گو تجاری نکتی دیروکا ملت کرد اف تشتهانی هاتی کتی دیروکا ملت کرد رواندنا زاروکا و لشکرتیا زاروکان و خز زاروکن 12 سالی 13 سالی تبنگان تیخن همه زمان ده او زاروکی گو حتی روژا دبی 12 سالی و 13 سالی جی دایکاوی خوارنێک دەخدەبی ویری دایکاوی و خوارنێ بەرداتینێ تشتێکی زەحمەتیا ژیانێ هەف دەرناخینێ ئەv پارتیا هاانێ ئەv ڕێخستنا هاانێ ئەv کەسانە کەتنە دیرۆکامە دێ تشتێکی ڕەش دیرۆکامە دنن بسینن ئەم بێچمە بێچار دکەن بەدەشینن زارۆکێمە تەبلی شەر و پەفچوونان دکەن لە هەمبەری دژمنان لە هەمبەری چەتەیان لە هەمبەری تەرۆران تربیجه قی زلام و مروف زلام مزن کرد لدنیای نمانه تنه مانه دوی امزارو کان بکشینن ولی امی بین سر پرساته چما دوی دماهانه ده زارو کان او خلقه دکشینن لشکرتیه او رخصناهانه بری هر چشتی رخصنگ لسر خوینه جیان دکه لسر کشتن و پفچون جیان دکه جبر د وان دمê nêzik de heta roja wek îro de şer hatî rawestandin şer li hemberî Daişan li hemberî gelek deveran hatî rawestandin ewana dixwazin xwejiyan bikin li ser van bûyeran revandina zarokan şeran di cîna derxînin amedeya xwe dikin ji bo şer û pevçûnan bikin ji bo tenê bimînin jiyan bikin bi rastî wek gotê وەگوتێ زانین تشتێک وانە چێ دەبێ لەسەر ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی هەموو بازار هەموو تێکچوون و چوون و هاتن چێ دەبێ لەسەر تنەبوونا vê rêxistnahanê ev rêxistnahanê jî dixwaze goxwejiyan bike bivan bûyeran hanê bi revandina zarokan bivan karên reş و گوگوی به تشتکی قریش دیروکه ده لسر عنیا وان کسان گوگوان زارو که بچوچه گوگ نهینا نکار خوارنا خو خوش بخه وینا دخه باش بريز فوق يعني دیاردەیە گرتنا زارۆکان بنچافکردنا وان و لەشکەرکردنا وان لە ڕۆژاوای کوردستانی ژالێ چەکدارن پەیدێ بە ئەڤنە تشتێکی نوویە یان ژی ژنه بە بەربەلاف دەبە لە سەرانسەری ڕۆژاوای کوردستانی ئەڤە دەدەتری هەی ساڵانە و پەیدێ دەvê کریارە خۆدا بەردەوامە زارۆکان دگرە و لەشکەر دکە تەبێ بانکن کۆ لە پەیدێ تێنەکردن کۆ سیاسەتا خۆبووکاریان ژی لێبەگەرێکی بکە ji ber çê peyedê hewl nade کو لێڤەگەرێکê li siyaseta xwe bikiyan jî xwebûk here da ku ev diyarde were rawestandin li Rojavayê Kurdistanê û êdî bes zarok werin leşkerkirin û berê wan bidin bereyên şer. Belê ez karim tenê tiştekî ji te re bidim xwanêkirin ev kesana wextê got partî bana wek xelkin din wek partiyên gotxwazin welatan ava bikin her bet wêlvan agahdariya jî xwedî derketana lê ji ber bi rastî tiştekî wan û partiyan di nav hevdû tineyê evana tikari ji wan re bêjin kom tikari ji wan re bêjin mafya tikari ji wan re bêjin xerab tikari çi navê xerab heyî til wan bikî ji ber got tenê ne partî ne partî tevê got em zanin li dinyayê gişî partî wextê ava dibin yan jî şeran dikin yan jî karê siyasî dikin navê wê partî ew partî ji bo avakirina welat û milletan çê dibe lê bi rastî evana tu nikar navê partiyan li wan bikî ji bo vê yekê jî tu nikare ji wan bixwaze tiştekî got wek partiyan xwe binerin wek rêxistinek resmî wek rêxistinek welatparêzî got xwe binerin got guh bidin van agahdariyan got zarokan bi çek nekin zarokin xelkê Peyedê û çekdarên bi ser ve li gorî çi yasa û bi çi mafekî
زاروکان لشکر دکو بری وان دیده برای این شر کوتانها به هجمارک مزن زاروک هاتنه شهید کرن شهید بونه و برای این شر ده جبر چه؟ لگوری چی اصابه دی وکریاریت که؟ به چما فکی؟ بنا آبایا قالك تشتي انا هاجر وقت هبه اسكارم اشتر بدم خاني كرين بري حر تشتي مشتر بود افانا نا بارتين دكار نابن كومال وان بك ميليشيات الوان بك نابن مافيات الوان بك بري حر تشتي ادنجي افانا ما بس وان هن ما بس استخباراتي دولي افانا اشكرنه ما بس جي جو جزاروكا كرد نبي خودي خوندن زاروكا كرد نبي خوندوان نبي تشتك ديروكا خودي یانجی دروژه‌ش ده به تختورک مهندسک تشتکی پاش دخواندنا خود آوانا تنه دخوازن گو ملت کرد تنه بعربی جرد بیجن عسكرة المجتمع تنه دخوازن ملت کرد تخن مثلا شر وعسكر وشرد جبو گو ملت کرد پیش نکبه دیروکا وانا گلکی رشه بری تشتنوانی قریج هنه گوبری آنها که کسی گو تدیت لليونيفرسيتي تا خوندن انسان خواندوان بون انسان سالا دوا و سیاسات تختوریت خوندن هندسه خوندن او خوندن بری حرشتی اف انسان ولود برن بری پشتی ما که دم هاجی نابی وان بشهید اعلان دکرن ما بس توان گو ملت کرد سرخوا نمینه ملت کرد تنه ملت کی غشیم ملت کی به خوندن ملت کی تنه عسکری دسری ویده به شر و پفچون دسری ویده به آدنجی تمخواست ما بس توان جبو زارو کانت خوازم بیناشتر بدم خوانی کرن ایزن کارج لشکریه برا به انسانی که عمری 20 سال به 25 سال به کاری برای کشور ببینو برا به جبر ابتشتیهان نکف سری ویده تشنا بویرنا البر چاوی خود بینه قبول نکه لزارو کاب چوچک جبراستی تلقالا 7-8 سالان دکه از کارم شترقالا بری 40 سالی بکم ابر خسناهانی زارو کان دبه لچیاین کردستان وانا به عمر 10 سالی 12 سالی وان خودی دکه لسر کیپ آخوا مجیکی نو دخل سری ویده برسك بردهية شيروس فوق برسك بردهية تبع صبايا كيكر هل بت أرمانجا كمرمت بيدي ج لشكركرنا زاروكان هي تبيجي د تمنكي بتشوك دا وان بنشاف دكا وان لشكر دكا بري وان دا قنديلة تاكورن راهنان كرن باش يعني بيدي دخوازي چه مرمك جيبك لروجافاي كردستاني بريا في كرياري اب أرمان چیه؟ أرمان جاويني سركا ج لشكركرنا وان دي تمنكي بتشوك ده نه انا مشتركوت ارمان جوان جي تمني بتشوك وملت كرد هم بيچارجي بكي وملت كرجي بخوف گريده انا مگوت او بلكي مزنا نكاري به زارو كان نچار دكيت سريوان ده تشنا دي چيني وان تبلي خود كيت خازر ملت كرد تبدي نچار به اسكارم قال لك نمونه يعني انا اشتر بيجم لبلكي انا هناك لشي قدار دكن خلق عمودين ازمان ناس دكن زارو كي وانا كچكن وانا 12 سالينه وان رواندن جبر دريه مان او كسانا چون حياني قنديل بزارو كي خو بتشتك ارمان بدست نخستنه انا او كسانا وك ايرو تبي گزارو كوان هاتي رواندن برواني دبر ورخني دبر پککد دبر پيدت دكن تربيقي وان اف بارتي چيكري وان اف رخصن چيكري ما بس توان ملت كرد تبي بخوف گريدن زارو كاتب بن كچ كاتب بن لا تبن چي تبن دبي بي ملتي بخوف گريدن ا گركي جوار گرين دبي شمال هي گو شهيد کو دوجه شهيد بك گو او ملت تبد بي گريدان جبر ارمان جاوي نه توا كردي نه كردستاني کنگیش کردستانی دادگاره ملت دیسا بدود مینه خلکه شهید دانی خلکه مال دانی خلکه زارو که خود سر کریش بو وی که خل بدوان بدمینن ارمان جوان لسوریه گوگل ولاتی ما در روجاوای کردستانی زاروک نمینه انسان نمینه کرد نمینن ایمایشی کوچبر ببین یعنی انا بوان کریارنا گوبرا زاروک و اشکنجا زاروک چه قاس انسان کرد ایرو رو روجاوای کردستانی دو فکر گوبرا بریکش خور ببینه سرخو بو خداتینه بس بروه لألمانيا ام دبینم بدهان مکس دیتنه ما گوتی هون حال خوشن پره و هن هون چما رویانش قامش لوش عموده دبیجن زارو که ما مزن دبن 10-12 سال ام دترسن زارو که ما جبر دبستانا و شارع هم بین دزین و تبلی خواب کنش با وی که جی ام خوازن زارو که ما
بخوینن دوری وان تشتان بکوین دوری شر بکوین اوانا تنه ما بستن وانا گو ملت کرد کوشبر ببه بره به شاره نبینه چقا حالی خوش به پریوی ها بجی مترسیا زارو که خواه بره بینه پیاده تبی کو پیاده ریکفتنک امزکریه کو ایدی بس زاروکان لشکر بکه برای آن بده برای انشار لی حتی نها و لسر عرده پیاده بروواجی و ریکفتنه دکه یانجی ریکفتنه بن پید کش برچه حتی نها ریگری لی پیاده نهاتیه کرن تا کو جدف سیاستا لشکر کرن از زاروکان برده سدما به یکی چیه؟ بله اوانا دیسا مشتر گوت اب کس انا شخور لمسئله راگیاندن اتگرن لمسئله مدیا اتگرن مسئله اعلام اتگرن اوانا تنه خود اعلاما باش بريز پیاده ریکفتنک لگل آلیه ناف دولتی کریه تاکو اف دیارده ورا قدغه کرن و زاروکان لشکر نکن او آلیه کو پیره امزه کریه جبر چه ریگریه الپیاده ناکه فشار البيادين هكا ازيبات اما سر برساته براستي مقولت اف كسانا وقتي جو قدرم بان دولتنا رياب بدولتنا ملتوي رياب متحده تشتكي امزدكن او انا دخوازن جو دملتي كرد ربد خواني كرن جملتي خور بيج بنا از بومي بارتيك از بومي دولتك از بومي كسك خلق اعترافي متكن وخلق بمر دجوين بمر توقيعات كن وامزد كن بوان تشتان ليشما او كسانا وانا نكارن وقت بيجي محاسبه بكن سربان كرياران ما كي مافيات محاسبه كرنا برز ما كي كسن شتا محاسبه كرنا لبيت الدنيا حمي معروف خمير الحمر هبون بوكو حرام هبون هناك ابي كسن كولومبيا هنا اب كسانا حموجي زارو كادربين كامم متحده وتشكل همبري بانا ابي مجي وكي محاسبه بكي كسك تني ابانا كسنك اروان محاسبه بكي يانجي بيك شروان بكي بتمامتي يانجي امم متحده ونكسك كاري كسن مافيات او تشتنولو وار سريكي بكي باش بنارينا حتى كنجي اف ديار داوي لروجافاي كردستان بردوان بو زاروكن كرد ببنا قربانيه في كرياري براستي يعني اب 4 سال سريمت يعني سريمت د قوم وقت بيجن د سريمت اب نزيكا 4 سالي اب رخصنا هاني اب بارتيا هاني زاروكي ما خلق ما خواندبان ما بدبنش بو مشروع واني جو تيك تشونا كردستاني تيك تشونا نتوا كردستاني تيك ببن او انا بيتشتيدكن لام بهبينه بشتي جو اب بير وكريجا سوريا بداوي ببه ام بانتشتا ام جوانجي جفان بوير وانجي لبان كرياري وانجي ان شاء الله يبداوي ببن ام جوانا راحت ببن ماي مصيري مال سر منطقة الآمنة أبو بحث دبي مصير يك جوان بندان جو جتكتونا بيدا وبكاكا وشها بالبندي ويج منطقة دركبن دور كبن إيجو بمين نجي هجر وان بهلن والآلية رقا وديرير صحراء ابن والنام باجارو كن كردا شرط يكمين دولة وك تركيا وك دولة دنيا نام نتوي جو أب مافيات أنا دوري نابر كرداكبن دوري دبر كرداكبن ويشاغي كنجي كريا سوري بداوي بو اميجي جوانا راحت ببن باش برز برسامني داويش ترى اوا هفدمي كو بياده دلشكر كرنا زاروكان بردوامه آليه كي دنجي جروبين تشكدار لعفنا روجافاي كردستاني دقرتون بنشاف كرن لشكر كرنا ولاتين كرده بردوامه يعني بنارينا تا در انجام كريارين بياديج آليه كي جروبين تشكدار آليه کی دن لسر نافچین کردی و بگشتی چه بن؟ تو چه تخمین که در انجامی چه بن؟ بله اب تشتی گوگانا استیج بر کستنا حساب سر وان بکیش بر ناوی مافیات اتنی تی سر وانا اب کسن گوگانا العفرینی جی کریاره گودبن او جی تکاری تنی ناوی چتیان و مافیات و ارهابی و تروریستان وان بکی او جی براستی او جی وک انتقامك گوگی جمدکن دبيجن كردان ام جرقا وديري درخستن عيني كسنتين ايرو العفرين جي اشكنجت كن كردان انتقامش كردات كن ديسا جي وبيدا بر برسيار بجبو مسألة عفرينه
دیسا جوی پککه برپرسیار به و چنگا عفرین جی گوگ چارەسەری ژێر بدیتانا گوگ چارەسەری کوردەواری بریتانا کورد وەک کورد نەتەوا کوردی بریتانا خۆشێ وەک شاندانا تێخسانە دەستێ کووردا تێخسانە دەستێ لەشکرن کوردی یا پارتیین کوردی ئەم نەدیگیان vê qonaxa gog ana giyayê helbet kesin terorîstin ev kesê gog di Efrînê de kesin got di dîroka xwe de kesin dizekin kesin ê kuşnêne ê xwînêne ê gog tim û tim şer û çûnê dene helbet wextê bên navçeyekê gog wan wek dijmin ji xwe re ji xwe bême dîtin Kurd em dijminê wan in PKK û PYD ew dijminayî gortir kir jêretir kir ji xwe wê ev tiştana pisrê me dibên jaka heyanî çareserîk ji krîza Sûriyê bê danîn gog em karibin ji van çetan jî xelas bibin. Ji Almanya şrovakarê siyasî Birêz Şêrozfûk tu li gel me bû gelekî spas ji bo axaftinên te. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li navçeya Şera agir bi daristana navçeyê ket û hejmarek dar hatin şewitandin. Li gorî tîma berevaniya sivîl ku bi spî tên kirin li ser û pela xwe ya fermî ragihandiye ku tevî zehmetbûna rê tîmê karî bû xwe bigihîne cihê û agir bimrînin wekû di perçe vîdyoya ku tîma berevaniya sivîl belav kiriye diyar dibe ku hejmarek dar hatine şewitandin. Di 21 meha heştan 2019 salvegera pêncan ya şehîdbûna qehremanekî pêşmergeyên roj ku di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst de li Herêma Kurdistanê canê xwe kir qurbanî di ber xaka Kurdistana pîroz de. Di rojeke weke îro de beriya 5 salan qehremanekî pêşmergeyên roj tevlî zincîra pakrewan û nemirên Kurdistanê bû. Giyanê xwe kire qurbanî di ber millet û xaka Kurdistana pîroz de. Rê neda dijmin û hovên serdemê derbasî xaka Kurdistanê bibin. Roja 21 meha heştan 2014 pêşmergeyê leşkerê roj Behrem Murad Slêman ku bi tîrêj dihat naskirin li bereya bendava Muslê li gundê Sehlec yê ser bi Herêma Kurdistanê ve di şerê rûbirûbûna çekdarên rêxistina Daişa terorîst de beravaniyê di ber xaka Kurdistanê de şehîd bû. Şehîd Behrem di sala 1993 de li gundê Helêq yê ser bajarokê Girgêlekê vel Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Cihê xwe li hêzayekê pêşmergeyên roj digirt. Di destpêka damezrandina leşkerê roj bi şerê rûbirûbûna Daişa terorîst û dijminê Kurdistanê bi dihan pêşmergeyên roj şehîd û birîndar bûn. Destanên lehengî û qehremaniyê û xwaragiriyê wekû çawa li Sihêla û Ên Ewês tomar kirin û navê xwe bi tîpên zêrîn di dîroka Kurd û Kurdistanê de tomar kirin. Belê temaşevarên hêjaveyê kêm digihêjin dawiya nûçeyên xwe berîv dawî hatin îcareke din em ê ser nûçeyan bîra bînin. Biryara îro şandeke Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li gel berpirsiyarên Wezareta Derveya Amerîka bicive. Amerîka û Tirkiye li ser destpêkirina qonaxa yekê ji avakirina navçeya aram li Rojhilat Hêçemê Fransê rêkeftin. Welatî Almanya piştevaniya xwe ji bo avakirina navçeya aram nîşan da û bê giring pesend kir. Çekdarên PYD di leşkerkirina zarokên Kurd de berdewam e û grûpên çekdar di proseya revandina welatiyên Efrînê de berdewam e. Bultena taybet bi Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê ji we re hate pêşkêşkirin heta bulteneke din bimînin xêr û xweşiyê der şad bin.